đỡ nó cũng cho nên là cờ báo cho vàขั้นตอนการtàu nhia nhớ cho họ cho là lụa phim thọt đỡ nó cho là lụa bé là ôi tàu nhia rong đỡ nó hay tiệt tàu li cha lo ôi cha tàu nhia rong thiết tàu nhia tàu tam bảo li ấy ít chuyện năng nên chỉ li chỉnh trang li lợ nên chỉ li để bé đa li lợ ta chỉ mà những tàu tiệt li bé hài nữa nè chỉ nên cho và nên tàu bảo hay tiệt tàu nhia li cha cho li cha nó chỉ nên lọt sẽ rồi nè cũng phải nhầm nhầm ở bài gặp bé sẽ đừng cái xíu cho trong đợt béขั้นตอนnó chỉ nhớ cho họ cho là luồn để nó mà nếu mua béขั้นตอนtàu nhia nè nếu mua béขั้นตอนtàu nhia béขั้นตอนá béขั้นตอนtàu nhia là họ tàu lại đáy là họ cho là luồn nó nè béขั้นตอนtàu lại đáy để xử lý thìขั้นตอนที่ y họ đã chỉขั้นตอนที่ o họ đã chỉที่ p họ đã chỉ là bé là cỡ bao ok áขั้นตอนที่ y nèที่ y do tàu lần đầuกันลงทุนนะตอนหลังเดี๋ยวเราพูดถึงลงทุนตอนหลังเดี๋ยวก็เราลงทุนจะก็จะรีเตาสินะของนั่นน่ะขั้นตอนนั้นจะก็เราลงทุนซื้อก็ชิวได้จีแล้วก็เราจะจะก็รีแปงก็ลงทุนหมดเลยซื้อจะก็ยิ่งเตาเงียบสุดชวนนู้ตัวเลยจะกว่าcho nênเราใช้การลงทุนให้เดี๋ยวเตาเงียบรีจ่าตัวรีจ่าเท่าแล้วน่ะเป็นเราใช้โอเคเดี๋ยวเนาะซิลินเดี๋ยวน้อยขั้นตอนการลงทุนนั่นเดี๋ยวน้อยรู้แต่ตารางลงทุนgiờ thầu có lò long thun là xứ có chỉ tàu đã chỉ lý chế có những tàu sụt xuống nấu tàu nhia rong gạo đi lúc ta làm khen để nó là những chỉ đa lăng thế nào tuổi lên để nó những chỉ đa lăng thế đó cái những tàu trên gạo đi hỏng nọ đó giờ có lò long thun nào ta chỉ họ nói chủ yếuขั้นตอนที่ý xứ ý chỉ nói của cho nên bây giờ một cỡ choขั้นตอนต่อไปthế cái chuyện để nói chỉขั้นตอนที่ý ởขั้นตอนtàu nhia là được cái long thun nào chỉ của cho nên là sao ok thì long được cái long thun nè tàu lý trả đi trả nếu nó giờ thì có là long thun ít bùa nè chỉ do chó ít nếu nó có giờ tàu ít % là do ít đô la nè chỉ ít thì nó có giờ tàu share cho bé cho đô la chỉ ở lúc lì xứ có giờ tàu do ít bộ đô la cho cá kia chỉ họ nói do họ thì tàu là được họ thì có là long thun là chỉ có nhỏ xứ có những chịu đã chi lên nè chủ yếu có chó nhia mù là xứ gì nhia khử nhia cho con là xứ gì có nhỏ xứ có tàu nhia thuộc xuân nú chỉ do họ nói nè thì tuổi lên để nói những chỉ cảnh đa lên từ nè bé cho lo cho đây là bên tàu trần gầu đi nó thế nè trên để nó choขั้นตอนที่ ý chỉ có giờ tàu ít % để nó có giờ tàu ít % để nó lò chút chúa nú lần đầu có họ thân có cho giờ có cho ít bùa chỉ có tàu ý có cho ó bùa chỉ có tàu ó có cho bé bùa chỉ ít nú nó sẽ có tàu bé đồ là có cho plot bùa chỉ ít nú có tàu plot đồ là giờ có cho ít xía này ít nú nó có tàu giờ cầu đồ là rồi nè ok thì để nói cho họ lại thìขั้นตอนtàu nhia là được cái long thun nè thì nửa tàu đi nó xứ nè chỉ ở lúc lịch sử cầu xứ chỉ có từ tàu kia ít phá có cho lịch trà chỉ có tàu đi đỡ đó nhưng thì có là cho cầu phá nè có cho cầu phá hôm đó nè thì ở lúc lịch sử cầu xứ chỉ có từ tàu kia cầu phá cho cá thế nè thì họ nói chỉ riêng càng tỷ tàu lấy % nè thìขั้นตอนnó chỉ cúiขั้นตอนtàu nhia là được cái long thun là chỉ cần long thun á thì biết được anh một sai choขั้นตอนต่อไปนะยุ่งgì liên nó xứ chúng ta đã chỉ nhoi nèขั้นตอนต่อไป do tàu nhia là được chỉ nè ขั้นตอนที่ ó nè ขั้นตอนที่ ó do tàu nhia là được ó san nè hay điều ó san nè ó san đã chỉ nè là biết là sao kia ó san do lý trả nè giờ bị chữ cái biết sẽ đừng cái gì nè tao nhớ lần đầu ó sáng cho tao đi chả tao nhớ lần đầu ó sáng do sai rồi đó ý à liên hú nó có lò có nhớ trong để nó bây giờ có lò có nhớ trong để nó để có nấy nam tao ít thu lò nhớ trong học có cá nó có nửa mùa nấy nam tao ít thu lò nhớ học cá nó thiệt nè có tụ năng để nửa mùa nấy nam tao thiệt họ tụ học cá nó nửa mùa nấy nam tao ít thu lò học nó thiệt tụ nó nấy nam tao ít thu lò học nó thiệt nè trên nửa rong đi nó trên là hai tia có tàu ó sáng là chỉ do có tàu chỉ lý trả có tàu chỉ lý sáng thì ó họ nó lò xin nè chỉ sáng thì ý nữa nó nè sai rồi sáng thì ý là do tụ thì ý nữa nó chỉ có giờ tàu do cầu chỉ % nè cầu chỉ %họ tụ thì ó họ nó chỉ có giờ tàu do cầu % nè cầu % là xíu chỉ có chỗ tàu chỉ nó xíu chỉ có chỗ tàu chỉ nó xíu chỉ có chỗ tàu tụ số tàu nó do cầu chỉ % tụ họ cái nó do cầu % xíu lon được họ nửa tàu xíu do nửa tàu ít bùa chỉ có tàu cầu chỉ đùa nè giờ tụ sáng thì in để nói do nửa tàu ít bùa chỉ in hôm nào có tàu cầu chỉ đùa họ do tụ họ cái nó nè do in hôm nửa tàu ít bùa nè chỉ in hôm nào
ก็เตาใจลองแต่1เก่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดก็ใช้เตาเดียวก็เตาเก่าดอลลาร์นะเจเก่าเปอร์เซ็นต์ลองแต่ของ1เตาเก่า10%ลองแต่ของ1เตาซึเทียเจของนอเจขั้นตอนที่เจในอีเชียในกุนลงตัวเดียยาลินเดสี่ชั้นที่เป็นมูตัวหอยาเดียนูมูลินอตัวของน้องเตาเลยอยู่ที่เตาลีล้อเขานออยู่จังเตานะแต่ชิมามูตัวขั้นตอนที่เป๊ะเลยนะเจเขานอเจรอตัวหอขั้นตอนที่เป๊ะเหรอเจยาเดียsángของนอหนึ่งsáng gìลินอมูตัวเตาอีผ่านลังอีปวดลังยาตัวของนออีลันเล่งยาตัวของนอเลยเจยาขั้นตอนที่เป๊ะเหรอขั้นตอนที่เป๊ะเนาะยาขั้นตอนว่าเตาเนี่ยลองเดเกเจตำแน่นนะเราโชว์เดียเลยเดียขึ้นตำแน่นนะขึ้นตำแน่นนะเจก็เจตำแน่นเจก็เตานะขั้นตอนน้อยขั้นตอนว่าก็อยู่จุ่มเจตำแน่นนะเจตำแน่นเรามาหนึ่งมั่วว่าเอาไปตำแน่นเที่ยวเจกูจะเช่าว่าจนแต่น้อยหนึ่งมั่วตำแน่นGM นะ GM หนึ่งมั่ว GM ก็เตายอน9%นะ9%นะโอเคมุดว่าตำแหน่งต่อไปเนี่ยตำแหน่ง VP นะ VP ก็เตายอเป็น9%นะใช้รอไปทิ้งกันเชียวต่อไปเนี่ย XVP นะ XVP ก็เตายอเปล่า9%นะก็เตาเปล่า9%เนาะแล้วก็ย้อนตัวตำแหน่ง SVP นะต่อไปเนี่ยตำแหน่งนักชีเทียตำแหน่งที่เปล่ายอว่าตำแหน่ง ED นะตำแหน่ง ED ใช่ไหมนะตำแหน่ง ED ก็อยู่เตายอ9%นะก็เตา9%ย้อนตัวก็การสุดๆแรงนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตำแหน่งส่วนสุกยาตำแหน่งนักชีตำแหน่ง MD นะยาเดี๋ยวก็ย้อนตัวตำแหน่ง MD เนาะนะเจก็อยู่เตาเชียร์9%ลองเดี๋ยวสุดๆแรงย้อนตัวก็การเจนเดี๋ยวน้อยย่อขั้นตอนที่เป๊ะนะขั้นตอนที่เป๊ะอย่างขั้นตอนก้อนเจตำแหน่งย่อก็ย้อนตำแหน่งธรรมดาซึ่งเจก็ชิเตาใน9%น้ำมูแล้วก็ย่อก็ชิเตาเย็น GM เจก็ชิเตาเลยนะก็จวดเตา3หรือขั้นตอนที่โฉวซื้อเจถอก้อนเย็น GM เหรอนะถอก้อนเย็นตรง GM เหรอเจก็อยู่เตาใน9%สุดๆแรงย้อนตัวก็การนะโอเคปิดจุลีแต่ชิโนนะก็ย้อนตรงเดี๋ยวน้อก็ย้อนตรงเดี๋ยวน้อนะก็แนะนำเตาอีทูหล่อเนาะหนูมุนเจ้าเตาอีทูตัวเทียหนูมุนเจ้าเตาอีทูตัวเทียหนูเจ้าลินอไปปูหัวนะหนูเจ้าลินอไปปูหัวเหรอเจียก็ย้อตำแหน่งธรรมดาซื้อนะเจีก็จุดเตาจีแรงเดี๋ยวนอหมูซื้อตัวสุดต้นนายเก่า10%นะตัวหกนายเก่า9%ซื้อแต่ชียอนุ่นนอนะยอนุ่นนอก็ย้อนตัวตำแหน่งG ธรรมดาเลยก็ย้อนตัวตำแหน่ง GM เลยนะ GM เลยเจก็อยู่เตาตั้นทอก็แต่องค์กรของน้องมั่วอีลันเล่งแล้วก็เตาสุดๆเล่งอีเล่งเนาะก็เตาย้อน9%ก็9%ก็สุดๆเล่งตัวนอนตัวนอนอีอย่างก็ตัวนอนเราก็เตาอีอย่างก็ตัวนอนก็เตาอีอย่างก็สุดๆเล่งหมูเดียวหมูเดียวมั่วไปเชื่อเล่งเดียวก็เตาตั้นทอนะเตาหลังเดือดขอเลยเตาเจก็อยู่เตา9%สุดๆเล่ง